Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngamaphupho abika isichitho. Abantu abaningi-ke banakho ukuphupha lezi zinto nje engizoy'bala zonke. Ngenzela ukuthi ungabe usabuza okwesibili kwi-comment into engizoyisho. So uma ngilisho la bowazi ukuthi isichitho nokuthakathwa. Ungakhohlwa ukusubscribe-a usilandele eceleni namba WhatsApp lapha ku-TikTok. Ukuphupha amakaka, isichitho leso esinzima kakhulu. Ukuphupha unezintwala, isichitho futhi naleso. Ukuphupha isilwane phansi kombhede. Ukuphupha olwa nothandana naye, kungenzeka ukuthi kunokhona onifakela isichitho sesehlukaniso. Ukuphupha wenza ucansi. Ukuphupha unqunu. Ukuphupha uzibuka esibukweni. Ukuphupha-ke uzishutha isithombe. Ukuphupha sengathi-ke khona okumemezayo. Ukuphupha udla. Ukuphupha nje ikati noma ngabe siphi-ke isilwane, namanye-ke amaningi njengoba ngishilo ukuthi-ke abika isichitho nokuthakathwa. Uma kuwukuthi unombuzo sicela ubuze kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sikuchazela lokhu ozobe-ke nawe ukubuzile ukuthi ngabe-ke lokho kuchaza ukuthini. Kanti uyakwazi-ke usilandele lapha ku-TikTok ukuze-ke noma ngabe nini masiphosta i-notification izongena. Usubscribe ku-YouTube naku-TikTok. Ucele inamba ka-WhatsApp-ke lapha ku-inbox wethu ku-TikTok uzosibuza khona njalo ekuseni uma unombuzo nisale kahle. Lana-ke besikhuluma ngani? Ngamaphupho abika noma akhomba isichitho kanye nokuthakathwa. So kukabili izinto engikhulume ngazo, ngikhulume ngokuthakathwa nesichitho. So angifuni umuntu ozofaka i-comment ezosiphikisa, fika nje ubuze umbuzo sizokwenzela ividiyo.